Ago kawadhi nyime moko kuom jokanye duond bura mar ODM kar ching'o bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi ochwalo kwayo e apis maduong' ma duond burano mondo mitim welo kapok yiero mabiro chopo. Giwacho ni kaka MCS mawuok e wards duto abich e kar ching'o burano gidwaro mondo jotend ODM omigi thuolo kaka jokanyo mawuok e alworano mar yiero jochung' maggi e kinde yiero madungono kar chiwo ne jochung' otiko achiel kachiel. Pono ni paro makamano ibiro winji jaod bura machon ma Magarini Harrison Garama ma loch mare osebedo ka kelo paro mopogore opogore biro chuno mondo mi odwar sir mar joduond burano mondo mi odogi kom mare. Kwa sasa tuko na wanachama wawili ambao wana nia ya kugombea uchaguzi kwa tikiti ya chama cha ODM, ambao ni aliyekuwa mheshimiwa Harrison Garama Kombe na mheshimiwa Samuel Nzai. Wanachama wataamua ni mgombea yupi aliye bora kwa njia ya mchujo. Msimamo huu wetu kama viongozi na wanachama tumeuwasilisha kwa ofisi zetu kuu za chama. Inakuwaje 2017 tulipata 7 clean seats za wana Magarini, all the MCAs walikuwa ni ODM na mbunge alikuwa ni ODM. Ni kwa nini 2022 tulipata MCA moja na mbunge moja? Hiyo ilitupatia picha ya kuwa tusipokuwa na umakini na uhaki katika kutekeleza masuala ya chama na kufuata venye wanachama wanasema, matokeo yake tunayajua. Magarini is a very unique constituency, and because of that we want to say and to send a very strong message to the party that as members of ODM in Magarini tunataka mchujo, na mchujo ndio njia pekee yake itatufanya sisi kama chama tushinde uchaguzi unaokuja. Tuachie wananchi wa Magarini waweze kupiga ama kufanya mchujo ambao utakuwa wa huru na haki, na hatimaye tuweze kupata mwelekeo na tupate yule ambaye atahusika na kujali masuala yetu sisi kama vijana wa chama.